A committee workade. If we could banana the forest gas or my asoto yes Oba who say nkrofo bi awura your forest mom so say galam say adwuma no moye. Enti enra ye ka bo mu ne ye rapid response team. Any forest gas wo amantia eko Pranum Forest Reserve ni mo. Ye call no na ehun say ensem omo ka kire ye no na ye nokre na na ebi kura nso ababa beka. Ye na beka ho ne say ehun so omado area be say 2 hectares. Na excavators mienu esimu a omuguso omo ye adwuma. Enti ye bopin won no na nkrofo bi nso omo nso ye adwuma wo nsuo ni so ye chamfanfo no omo di kan hu yen. Ti baabi omo dwane fae no ma excavator fo na galamsey fo na aka no nso no ehun se bibi asi. Wata mai ho ye ha ma yetimi eche excavator ni no baako de wonya kwan edwane ye frɛ no oma ne di ode ma yen Ahmed Nuhu. Ti ye de ne koma Dwaso police station. Ye besre Ghana manfo nyina ene se de president ene minister etusa awo galamsey ho se enye adepa awo ye forest reserves mo. Ahya yen so forestry for nkran se yen so ye beye de ebetimi bia wo yafem na yen so yako galamsey. Ti ye besre se Pranum Forest Reserve for the no go area for galamseyers. Into bia owo adwene ana womo a awura mu no omonye omadwen se enya de ombeye successful. You say akwan eni ho ema wo bia. Ne asre communities nso a ewo ho se bibia si a kwae ni mo munya so mfa so kese. Omo ho bibia omo mo forestry fo amane entem na galamsey sunsunsu aso no ye nyina ye nya nanso omunya na kese pa.